thalak eng malang tha thei lo te no mani chuan editing kha in ma mo ngoi ani mai bol chi te kan ta kha ti nga han mai bol ti re te kha ul sam ta a thalaka chuan thu po lang that kan du veka chuwang chuanin ton tuma hian phone atanga thalak moi taka edit thei dan tur tutorial video kan siam le dona ton tuma video a hian mai bol te le engamo khatiang mai chik ang chi te khatiang ti re thei dan tur tutorial video kan siam dona video hi abul tanga atop thengam lo en sak turin so ma cheu tuna editing lo chanang ti hian PicsArt app in open nga hei PicsArt hetlai mi hi PicsArt app ani a hei in open nga chuanin hetlai atnuai hian plus icon hin muthem o hetlai atnuai hian ta hian in click nga chuanin edit the photos ti hi in nga ta hian in click leang chuanin in thalak edit du kha in la chhuak anga tihian in thalak edit du kha ron lang ta a chuanin ta hianin hetlai anwaya hian hei retouch ti hi metanga chuanin tlai hianin smooth ti hi met le don ne smooth ti muthen ot hi in metanga chuan automatic in tihian aronin edit don ta chuanin hemi automatic in edit hi chuan a smooth kim lo thina chu manual ti met lang hetlai mi hi anwai hetlai hian manual ti hi oma manual ti hi mai bol lai ati khanin met theya in petanga chuanin in su brush thei ni smooth hi tian a fula poda ngal thea maseng hi amit lai te ki tiang lai vel khi a smooth kim thei lo chu chon brush hi kan select nga brush hi in adjust hardness hi chu atlem lama in da zela tha opacity po 50 ni set han asai sumsa hi karing mai nga tian in thai don ni khan he are tel bol na salai kha khan in supras ke wanga tiang level te hi smooth tok lo dok ta ne ngong te po atira ka soyang khan mai bol tan chu ni lawa mam lo la ya te khatiang ti mam na khani ta tian a bol in la pu lai khan su in kut khan in su plus ke wanga khan aron mam nei don ta ni level hi ala mam lang ta chu bon chuan tiang ka brush na sa don ta khan in hei amam ta sot ta ni level po ti khan in tu za khan che ma seng in anna salu tuk lo khan ti ula ti khan in ka du to ka nga chuan hetlai tik ti ta hian in metanga in edit chu khan chuan he khatin met le nga chuan hetlai hian save ti tlai mi hi in metanga chuan editing ka ti khan zu ta he before he after zum khani me ya editing dan chu ul sam ni tuk chuan hetlai save tin me kalin in gallery ya khan in save ta khan editing chu kan sawa video te milo en sa ka wangin lom em ani next video kan mule thau do nia